Ah, lapar deh. Gandeng, lapar. Tadi cakap. Rasanya. Gue apa? Cus. Halo Bang. Gimana? Di rumah. Jadi pada jalan. Mereka di nih. Mohon, siap. Nitip Bang. Titip non, Mang. Nitip nasi padang. Oke, siap. Oke, siap. OTW. Pakai sambal. Sambelan kalau ada Bang. OTW. A few moments later, a few inches later. Yo, nyanaha. Namanya kantoran sanggup tergila. Cik telepon deh. Nanya. Lapar. Berapa menit dia teh? Wow. Ngajak. Teman-teman. Nelpon, bisa. Oh, Halo Bang. Gimana kene? iya orang karek nyampe Bandung, Mang. Ini. Ya orang mah bener, Pak. Dititah apa ada? Gua edan sih. Nggak kumaha, si Jul. Nah, bantuan punya. Padang tuh. Oh. Makan yuk. Kalau makan padang tuh. Oh, Ayo, Kalau ke Padang asli jauh. ada. Pusing. Hai, Iya. iya, karena mana? Orang ke Bandung. Oh my God!